पाउजेद यमफम ओइबा मरोइबा पाउ खराब दे तौजरी कांग्रेस दगी तोकलगा बीजेपी दा यावरकपसिंग MLA रामेश्वर ओखरे कैराव केंद्र की मनुंग चन लेबा क्यामगई ममंग लेकाई दे नौना साबा भारतीय जनता पार्टी कैराव मंडल के ऑफिस मगसी संका बगलोइन द केंद्र असि की मनुंग दगी हाना कांग्रेस दा यावरम बदगी बीजेपी दा चंगलकबसिंग केंद्र असि की MLA सु ओरिबा स्टेट प्लानिंग बोर्ड की डिप्यूटी चेयरमैन लौरेंबम रामेश्वर ओखरे कांग्रेस की तोकलगा बीजेपी दा यावरकपसिंग अदुगी मनुंग दे इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी की एग्जीक्यूटिव मेंबर ओरंबा खुराइजम मिथोय पमितई अमसुंग क्यामगई दगे कांग्रेस की लुसिंग लेरंबा MP नासिर खान यावरे मखोई लोइन क्यामगई उरुप अमसुंग कैराव की मफम क्यादगी हाना कांग्रेस की वर्कर लेरंबा मियोय क्या अमसु यावरे ngasi BJP de sanglakaba hana Imphal East District Executive Member oiramba Khuraijam Mithoi Pamidaina hai Housing State Asiki Chief Minister N Biren Richik Government asida lamdam asigi miyam gi damakta tawrakliba top pathabak tharum kya amadi kendra asigi housing MLA oina leiriba Lauremba Rameshwar kendra gi manu amadi state asigi miyam gi interest housing akan mong tabangjil thana sangchin duna thabak tawriba kya asi uraga miyam gi aseng ba thabak tawba mute po sabatuna punna makhoi ga thabak taminabana asumba khongthang oigani haiba wakalol aduga loina कांग्रेस की तोकलगा बीजेपी दे यावरकपनी आइना फंगदोके ngasi ki thormadu da BJP Imphal East District ki President Kamni Lausiga amsuk BJP Kairaw Mandal ge President S Rajnikant amadi ade party isigi maroiba thaupu ba mioi kya su sharuya ke loina da BJP haudok pada asok thauthang lorum balai ki trapal sing Pandit Den Del Ovadia amsuk Dr Shyama Prasad Mukherjee photo da su hailai katun igai khumna potke Nakalamarom dana RK Imona Chenglem da yenba hokre sahi jangkai mangaki makagi widow pension athoba da pigadore MLA RK Imo gi mityak makhad sagolban constituency progressive committee gi women wing gi member khuding makta tha khuding gi chengkesi mari mari pikadawa do scheme hodokre tharmadu da RK Imo na hai sagolban assembly constituency progressive committee women wing na under constituency asigi mafum kya da sem khibna pi committee khudi makta yauriba members sing da chengkesi mari mari tha khuding gi piba gi scheme ama haudok tuna masigi makha da cheng sing asi yendok pare women wing asigi member oribu kwa number 8 7 10 amsung 24 gi punanupi Lising taret chapmarom da cheng yendokre constituency asigi oina phanglibat napsa gi cheng asi miyamna ahong balaitana adum phangane manghai nupi members sing gi da bakta tongan tongan ba social affluent program amasung social oriented issue sing su paikalagane cheng yenthokli ba sida sithanan thoba members sing lerabasu mahaki office da pau birago awara passing men kana buhona gane gas connection amata leitriba nupi members sing da lemna gas connection piragane amarom da chahi yankai manga ki makha da leba constituency asigi mapuroi ba kaina khrebi nupi sing da su widow pension yen ba hawragane pension scheme asi phangba yar pa mi sing na mahaki office da gi form lawra ba yagani aina RK Imona phangdoke lokha da truck on thabada driver sire Assam के फुलटोन दगी सीमेंट पूरगा नेशनल हाईवे 37 दे इम्फाल तमना लाकपा ट्रक अमा garang nungthil pungbanga makhairom tabada awang khun maya da lok to on thabadagi truck adugi driver lekana bangamdana sire aire laikhidraba truck driver adugi mamingna G Projen Sharma Elias Marvel sahi kunthagani thoi churaba mioi ase langthabal mantri khong mai lekai dagi G Iboya maki masarupani aire truck adu lok ta fit chanirom hianlu ba mafum da tasin badagi truck adu to purakliba Cement amang ata thok baga loina gari ge body su ayamba ate akai thokle haire asi baksa ga dumanak nakpa manak adu da leipa Assam Rifles amadi none police na sanction na lokala pa matungda ngasi porompat ki JNM hospital gi mokto purak laga postmortem tawra ga police na imung manung gi miyosina khosena kre adu ga truck adu di lokota na mafam adu da leiri haire maragasida national highway 37 asigi lambi asuki madik phibam patta badagi driver sina lambi sida Gari thaudra chatpada khudong chadaba kaya mayok na rebasi mari laina basna biang changbinaba driver sing na phangdoragle Prime Minister Modi gi matum cha narbadeven COVID-19 nabadagi lekhidre COVID-19 nabadagi Ahmedabad ke civil hospital amadala yang lakiba Prime Minister Narendra Modi gi mandom cha narmadaben leba ko bon mitte lekhidre masagi sahi marfu suraba narmadaben new radip area da masa sing loina na lerakhe Coronavirus inspection positive orba matam Haksa ki phibam sokselakpadagi mahak nimit tarani rom gi mamang hospital da admit tawkhe Prime Minister Modi gi manau nupa Frahat Modi ki matungi na laikhidraba narmada ben Modi Prime Minister Narendra Modi ki apokpa Damodar Das Modi ki manau nupa Jagjivan Das Modi ki loina bine mahak sahi kun mangarong gi mamang da mahaki mapuroi pe laikhidre Prahat na hai mahaki mandom cha narmada ben
हाना लाइना चेंद्रबसम हाकी ऑक्सीजन सिचुएशन लेवल खंगन हंथरगे माक पुंगनिंग वखल चौबा वसाकन बनुपी अमने माखा तरकबा अतोप पाउ अमदना वेस्ट त्रिपुरा की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मफम लथोगु आइना बीजेपी की एमएलए सिंह खोंगजंग चंगजनख्रे त्रिपुरा दा पांगथोकिबा लोंबगी थरम अबदा वेस्ट त्रिपुरा की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साइडस कुमार जादव महाकी पावर बुलाना सिन्नकी आइना त्रिपुरा के बीजेपी एमएलए सिंह क्लेम तौखिबा लोनेना महाकपो खुदक्तकी सस्पेंड तौगदबने हेना खोंगजंग चंगजन बाहुग्रे अगरतला के संकेत हाउस महात्मा गांधी की बीजेपी की एमएलए सिंह अदुना खोंगजंग चंगजन की बने खोंगजंग अदुदा सरुक याकीबा बीजेपी की एमएलए सुशांत चौधरी ने फोंदोकिबदा डीएम जादवना अगरतला के मफम मद पांगथोप लोंबगी थरमदा महाके पावर लाना सिन्नखिबदा नतना मियाम तिनबा मफम मदुदा अकनबा अमदि फजदबु वही क्या सिन्नखि मियाम के थबक तौरिबा ऑफिसर असिन असिकमा मखल की थबक संग चतरक पाइबसे ngakpiba ngamloidaba amani marambadana pung 12 gi manungda mahak thabak suspend tawgadabane hiramasi ga mari leina tripura gi chief minister su bjp gi mla singna aiba cherol ama patient khangankhre cm na hiramasi gi matang da henba miang changla da paket pam thokpa thabak sing pakalakani haibigi thajaba lei pung 12 gi manungda cm da dm jada puma pham laktokna ba haji kai adu thabak to on thok tri pawba makoi gi khongjang changchen ki gane Tharaorokki Area da Nupa ama siduna Leirmle Lilong Police Station की खानों पोकलम द किलोमीटर मरीरोम चलक लेबा लिलोंग उसोई पोकपी मखा थाराउरोक जिंकोन मनुंग की कचारोक मया द नुपा अमगासी अयुक अंगनबद सिदुना लेरमले असि भागसांग दुगासी अयुक वाकिंग चटपा मियोसिना अयुक की पुंग 3 मिनट 15 ताबा मतमदा थेंगरपने हाइरे पुलिस की पाउना हाई लाइकिद्रब नुपा अदुगी ममिंगना एमपी अयाजुद्दीन एलाइस नामसा सही कुंट्रागा मथोय अपोप एमडी जामिरुद्दीन एलाइस अकुब कवे Maglilong singkham bakha dalipani mahakanang nungthil pung mari mekhai rum taba matamda mahaki apokpagi Honda Activa MN010 3706 ama tolaga jumdagi thokibadagi thiba khangdan lerakpani haire ngasi awangan badalilong usopopi makhagi Tharaorok chingkon manung kasa maya da nupa ama sidun leire aipa pau tabadagi imung manung gi mioi sing chatun yenglubada mahak oirambani haire laikidraba nupa adugi haksang adu ngasi forensic science gi mioi sing amade Lilong Police की कंपू सिंह चंगसिन दुनक कुम दिगियंग लबा मतुंग द माकी हक्संग हत पोस्टमार्टम तौनरबा जेनेम्स की मोक त पोखरे माकी मसादा थोइदोक दाखोन चिंग अमत लेते माक मतौ करम न सिबनो हाइबदु यंगचिन न पुलिस न केस अम लौखतुन यंगसिनख्रे असि भागसंग अदु जेनेम्स की मोक त पोस्टमार्टम तौब लोयरगा इमुंग मनुंग की मियोसिंग द खुसिनाख्रे हाइरे अतोप पाउ अमदना सुरुप थकप अमसुंग वेजिटेरियन सिंग द कोविड इन्फेक्शन की चांग hnthei हाइबदु असुंब पाउनते गवर्नमेंट Handakta CSIR Council of Scientific Industrial Research Government of India na thijin umjin amada surup thakpa amasung vegetarian sing da COVID-19 ki infection tobagi sang antaba yai aibagi finding ama phangle ai ki ba pawdu certain government janing da ba phangtok laduna madu achumba pawna te haikre PIB na thadorakpa janing da ba paw amada haujiko ina serological study sing da yumpham oraga thijin bada vegetarian diet amasung paiku sina bana COVID-19 dagi ngakthokpa yai haibagi chap chaba waroisin phangdre CSIR study na maiku sinaba amasung vegetarian sing da COVID-19 infection hanthalle haina mingthon ba fresh note adugi matang da sengdok laduna haukiba tang kunmari da CSIR na asigumba heading the press note hokiba leite aike chap chaba experimental da finding phangdringe da adugumba wafam sing achumbo ne loroi da bare maramaduna CSIR na Vegetarian amasung mai khusi na bana COVID-19 dagi hantan ba yai aiba study adugi aroiba warep amata leiti aina sengdokre Allahabad High Court ki judge ama COVID na Sikhre Allahabad High Court ki sitting judge Justice Virendra Kumar Srivastav ngasi COVID na maram oiduna leikidre Justice Srivastav asi Allahabad High Court ki Lucknow bench da lebane mag lising amaga sapan marfu tarukta law degree fangki amasung mahaki post graduate asi English amaga sapan marfu nipan tauke English amaga sapan marfu nipan da tauke mag English aniga manga da higher judicial service da khallaba matungda English ani taraga tarukta district and sessions judge oina promote tauke mag English ani taraga taruk amasung lising ani taraga nipan gi marakta principal secretary legislative oina thabak torame English ani taraga nipan gi November thada mag Allahabad High Court ki additional judge oina khanke amasung English ani kun gi November thada government judge oike makha tarakba atopa pau amadasu Thang paiba mioi mana chathakiba attack ta Angang taraga taruk yauna mioi taraga nipan sokle China gi kha nongchup thangba charukta leiba Gwanji da thang paiba mioi amana chathakiba attack ta sahi nauriba Angang taraga taruk yauna mioi taraga nipan asok apan nangkhre aina stena chalaiba media house amana phangdoragle
मीडिया हाउस असि रिपोर्ट पथुंग इन थौदोक अदु ग्वानजी की सरुक तलैबा किंडरगार्टन अमदा थोकिबने अयुपुंग 13 रोम ताबदा थांग पाइबा मिoi अमना किंडरगार्टन अदुदा चंगलगलगा मथोंग मरम खंगदरम हाकना पाइरकलिबा थांग अदुना मनाक नकना लेरंबा मिoi सिंगदा जाननबा होनरखि अमदि थांग अदु नाकेट खंगदना पंगाइता हाइरखिबने थौदोक अदुदा सोकलबा अंगांग अनि की फिबम दिलुरी हाइन हॉस्पिटल अथॉरिटी सिन फोंदोरकले अमरोमदा थौदोक अदुदा चेनबा मिoi पुलिस ना फारे हाइरे कोविड पेंडेमिक थेंगनदबा डॉक्टर सिंह अमसुंग नर्स सिंह नेकलगने लेप्टना कंसिलक्लिबा कोविड लाइसेंस थेंगनबा ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन डॉक्टर अमसुंग नर्स क्या नेकलगने कॉर्पोरेशन असिगे स्टेटमेंट अमगी मतुंगिना डॉक्टर सिंह अमसुंग नर्स सिंह असिबा लोगदोरिबसी मतम खरगने कोविड केयर सेंटर सिंह मैनेज तौननबा कॉर्पोरेशन असिना डॉक्टर अमसुंग नर्स चामा यांखै नेकने डॉक्टर सिंह अदु था अमदा लुपा लिसिंग हुंफु पीगने अमसुंग नर्स सिंह अदु लुपा लिसिंग 15 पीगने कैंडिडेट सिंह की इंटरव्यू एप्रिल 19 पांगथोकने मखोइना लाकपदा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सिंह लोइना रकदबने मखोइ कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्टिंग पीगने अमसुंग मखोइ परमानेंट एम्प्लॉई सिंह ओइरोय इंटरव्यू अदु सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नकनबा रिपोर्ट बिल्डिंग द लेबा कॉर्पोरेशन असिक हेल्थ डिपार्टमेंट दा पांगथोकने पेंडेमिक मनुंग द डॉक्टर सिंह अमसुंग नर्स सिंह असि फिबम कैंप सिंह स्क्रीनिंग सेंटर सिंह अमसुंग वैक्सीनेशन सेंटर सिंह दा थबक तौगने डॉक्टर अमसुंग नर्स सिंह असिना मसाना पामजबदगी थबक असि तौबनी हाइबा अहिबा अंडरटेकिंग अमसु पीगदबने अरुबेद कंटेंट सिंह असिगे मरुबेबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल अमदि फेसबुक पेज असिदगी येंगबिरि पोपर मक थागचरी चैनल असिना तोमदा कानारबदि सब्सक्राइब तौबिद्रिबसन सब्सक्राइब तौबिरबलोनेना लाइक एंड शेयर तौबसु काउबिगनु प्रमकपो अमखाना थागचरी।